Assalomu alaykum tug'anlar, qandaysizlar? Sizlar bilan Bozor xabar YouTube kanali. Bugun 11 fevral. Özgöndө tug'anlar, Özgöndөгү mal bozor tartib ko'rsatib beramiz. Bарын Özgön mal bozor bilesizler, Qirg'izistonda eng cho'ng mal bozor tug'anlar. Sizler biz bilan bo'lib, akalar, apalar, ejiler barыңыздардан birden like kutib qolamiz. Uyda qaragan barmoqchamdan ko'rib turasizlar, ekranda turadi, ezib, basib tug'anlar. Kanalga подписка сагылып катталып коебуз. Анан жылкы мал кой чыгарам десеңиздер, машина туугандар, номер реклама деп турат. Анда биз баштадык анда туугандар. Ага, торпок эркек ургачы. Ургачы. Канча сом доотасы ака? 22 кемі бар. 22 миң. Канча берди, сурадыбы? 19 беришти. 19 берип жатат. Ургач торпоктордон баштайбыз биринчи. Сиздеги ака? Ургача? Канча сом ака бул? 22. Мына тартчы. Канча берди? Болду ака. Канча берип койдуңуз ака? 33.500. Ошол кунажым болуп калып тура уже, а? Болду ака мына. 33.500га бербей атат. Ава канча дедиңиз өзү бунун ценасыны? Болду ака мына расымды деп кой. Бул жакта торпоктор эркек ургаш, досум? Эркек, а? Канча сомдон болуп атылар эми? 45 миң сомдон. Чоңдор, кичинелеричи? 25'ten. Сурап атабы досум? Канча сурап атат бир патолог сураганда айтат? Ургачларына 21,5 берди. Ургачларына 21,5. Базар хабар акалар, катталып тура бересиздер. Совет туугандар, биз улантырабыз сурап. Биз менен болуп туруңуздар, лайктарды басып, соода негизи өтө жакшы болду бүгүн Өзгөндө. Бул ургач экен. Ургачы торпоктун соодасы 30 миң. Канча бердасыңар акалар буга? Канча берди ава? 22 миң сомго берип едиңиз, а? Болду. Досум, олар эркек ургачы? Канча сомдон болду булар? 35 миң сомдон дейт ургачылар. Мына торпок 22 эмес, 23 берип коюптур. Ора жанакы ургачы торпокко. Ава, бу торпоктор тизип аласыз го? Erkek urgaçı bular. Kança somdan boldu bu urgaçılar? 25 ming somdan kemi var dedin ha. Arzan da baptır kaylar. Bazar arzan da taşta başlaptır. Kança berişti ata bularga? Bunda patolog kança surap ketişti bir? 3-2 surap ketdi degen tuganda. Like'lardı basıp turabız. Kanalga kattalıp. Assalamu alaikum, hurmatlı momun musulmanдар. Bundan bir neçe gün murun sizlerden şu balamdın çet өлкөдө боло турган операциясына жардам сурап кайрылган элем. Азыркы учурда 596 миң сом акча чогулду. Биз 4 күндөн кийин чет өлкөгө учуп кетмекчибиз, ошондуктан жетпеген жагында да бир аз жардам кылып койсоңуздар, Алланын ыраазычылыгы үчүн. Дагы бизге ушу 400 миң акча каражаты керектелүүдө, мүмкүн болсо колуңуздардан келишинче жардамыңыздарды албастан ушу балама салымыңыздарды кошуп койсоңуздар. Ошол учурда ушу баламдын башында аппараты бар, отура албайт, баса албайт, сүйлөй албайт. Балам ушу Мухаммад 2 жашта. Мен дагы баламдын эл катары басып кетишин каалайм. Аллахым баарыңыздардан ыраазы болсун. Мерде Мбанк бар, кымбат кы деп чыгат. Ошодо о денги дагы бар, эдин сагып салсаңыздар да болот. Сбербанктан салам дегендерге Шайырбек кы деп чыгат. Бардык реквизиттер өзүмө караштуу, бардык акча немелер өзүм колума келип түшөт. Şu barыңızlardan Allah talam razı olsun, bergen sadakаңыздарга bizge kança bergen bolsаңыздар, Allah talam sizlerge 1000 eselep bersin. Erkek mi dostum? Bolup gelse bolup gelir. Erkek torpok ekan. 36 berişti abi. Yok, 76 verdi. Rasım. Kança berdi sabah buğa? 76. Rasım ayşe. 76. Ekoğunu abi? 78. Ben onusunda tartı olayın. Onusunu ekoğunu 76'ga berip geçişti. Ucağı erkekler. Buna da egiz erkek. Yegiz erkek bak ha. Kança somdan bu yegizler? 40 tane kam vardı otam. Buna 40 ming somdan kam var deydi. Kança berişti da kap? Ekoğu 70 verdi. 35'ten berip ketdi ha? Zor beriptir aka. Dağı bergende berip Tak. Erkekler ha var ha dostum. Kança som boldu bular? 45'ten ha? 82 so'radim. Ekoğunu mu? Ne ekoğunu? 82 ming so'mga
surab atat deydi, şul ekövünü tuğanlar. Like'lardı basıp, katta alıp duruyoruz. Tatça sağlıp biz surayı veriyoruz. Hazırda öte köp bırak. Torpoktu. Kança somdan hem bular tuğanlar? 45? 45 ming somdan deydi. Sizi geçe aka? 42 ming somdan kim var deyişular var. Kança verdi aka bulardı bir? Ekövüne 70 verdi deydi 35'te. Kunacınlara geldik. Kunacınlar doğanlar bunlar. İşte. Kança verip koydunuz aka? Kança verdi at? Aka? 25. 25 ming som verdi at. Uşuğa biz bular sıraya veriyoruz soğanlar. Çoğurak toplar. Bu bir yaşka çayına dostum. Kança som oldu at? Kança sıra oldu aka? 41 verit ata 50 ming kem var deydi 41 verit ata. Daha kunacınlar. Bu boğaz bu dostum. Kança son bu boğaz? 55 ha tuğuyla ha? 55 ming som. Sen de hiç ukam? 45 ming som ha? Kunacınlar. Zor. Sıra bulantıra örüyoruz soğanlar. Kunacınlar kança boldu? Ukam? Ha? Esmem. Qanchada o'tadi aqchasini? Qarma o'ylab turasiz. Yaxshi. Murat bu bo'z bu? Boz qisiri bilmayman. Qaysi kanal? Bozor xabar akalar. Qanchada o'tasiz? Ova 65 ta. 65 ming so'm. Suradi u? Yemlaga. Hem keldasan maylaga. Bu qisir u aka? Bo'z bu. Ha. Bo'z. Qanchani tuğan Murat bu? 4'tü. Qancha so'm aqchasi? 80 ming so'm deydi bo'zi. Tuğanlar. Qiyla cho'ng u ekan. Bunanda süt bağıtında qo'ylar tuğanlar shu bo'ylarda to'qol. Qancha so'm bertasizlar taqsirlar? Ha? 18. Qanchani tuğan u ekan bu? Kız. Kız bu? Kız aka. Ha, tuyla geldi. Ya birdi tuğdu. Onda kelin ekan de. Birdi tuğan. 98 bertasizlar. Qisir hozir ha? Hozir qisir. Va seminatsiya qilib qochirsa yaxshi to'ydi biroq bular. Hozirga sekro'zim. Ha. Xato kelib qolibdi deydi tuğanlar. 98 berdi ekan. Qancha so'm o'tasan do'stim? 150 kam var bolasi. Angus bu? 150 ming so'm kim bor deydi. Bolasi erkak urg'achi. O'zi bo'z o'xshaydi o'zida. Bir ayın ichida. Ha, to'ydi. 150 ming so'm kim bor. Sağın uylar tuğanlar. Like'larni bosib, podpisatsiya qilib turasiz. Eja qanchada o'tasiz bu uyda? 80 o'taman. Qanchasi bolasi bu? Bolasi urg'achi o'xshaydi. Erkak. Bolasi erkak ekan. 80 ming so'm deb aytdasa, eja. Ha, rahmat eja. Sağın uylar sezonu tuğanlar hozir. Sezondan tartadi. Qancha so'm o'tasiz hava buni? Bu jaqdanmi bu? Tuğan qanchada o'tasizmi uyda? 110 otasi. 110 qanchанчы bolasi bu? 3 bolasi. Bolasi erkak ha? 110 ming so'm. Qancha beradi? 96 berishdi deydi. Non bolasi urg'achi ekan. Sani. Do'st qancha so'mda o'tasin? 95 ming so'm. Sanilarda. Torpoq erkakmi? Aka. Qancha so'mda o'tasiz aka bu uyda? 110. Surashdi? Hozir ya. Neymi keldingiz ha? Ha, yaxshi. Mana sani bar yo'qdi-la. Aka, uyda qanchada o'tasiz? Aka, uyda qanchada o'tasiz? 100 da o'tadi. 100. Bolasi urg'achi? Erkak. Qancha berishdi buga? 90 berishdi. 90 berishdi. Ha, yaxshi. Bozor xabar aka. Bilmay bilan bolasi urg'achi ekan. Bir söz bilmegen ekan. Almashtirgan o'xshaysiz.
Qancha so'mda o'tasan? Gindigal. Qancha so'm? Qancha? 85. Yaxshi. Qarab qo'y biroq, tug'ilganda bunday yaxshilab qo'y, o'yerim bo'lib qol. Allah oy. Torpoq erkak urg'achi. Urg'achi. Yaxshi. 3 juma olib qolgan torpoq. 3 juma. Simental jelinderda cho'ng. Qanchanchi balasi bu? Ikkinchi bolasi. Qancha so'mda o'tasa aka bu uyda? 130 kamoarda o'tam. Surashdami? 115 ga berib edim. 115 ming so'mga berib edingiz, ha? Yaxshi aka. Ikkinchi bolasi bu yem ochilayotgan moli. Biroq yaxshi uy ekan. Balasi erkak urg'achi aka. Urg'achi. Qanchanchi tug'ib qo'ydi aka bu uy? 3 ta tug'ib qo'ydi. Tiyini qancha tiyini? 100 ming so'm. Arzonlab beraychi. 100 ming so'm, ha? Yaxshi aka. Sağlıkla doğanlar. Ukam qanchadan bo'ldi to'ylar? 100 mingdan mi bo'ldi? 100 mingdan baldari erkak o'xshaydi. Erkak. So'raydi, qancha so'raydi ukam? Hozir 90 dan berib turasiz. Ertaga sen oshib. 90 dan berib turibdi.